High bodies, proud sponsors, and Zima Today TV. Yabugo Africa. Yabugo Africa. Aha. Yabugo Africa. Yabugo Africa. Aha. Yabugo Africa. Dania Kusubutwa. I said Dania Kusubutwa. Dania Kusubutwa. Dania Kusubutwa. Amen. Aha. Bambo. Dania Kusubutwa. Aha. Yabugo Africa. Aha. Yabugo Africa. Dania. Aha. Dania Kusubutwa. Aha. Yabugo Africa. Yabugo Africa. Yabugo Africa. Yabugo Africa. Yabugo Africa. Eka atofumama ne, atofumama ne. Ah. Ari atare. Yenze atofusi. Osi atofukuninya ani tolegwa. Atofupare mbie. Atofurentawa atofo yenye. Aha. You know what about sa ete kwana teniania. Ayabu ye jaso. Ayabu ye jaso. Jimeli le man na bonzo taku. Ona oba ima ebuke afuchi. Na ayabu mpaima planning committee. Ya borabo wobali le yete gwasra na enale Yabugo Africa. Yema ya anyi duayala na Jimeli ashe manmo ba nwa kakala yemala Nsema Today TV. Nsema Today TV. Dawa yeba bakaka bia ama was a hang on le yanwala. But we are much grateful to Nsema Today TV for sponsoring this historic program. At Alabama, the only town selected is Ayabu. Well, thank you very much for the sponsorship package given to us. We are most grateful. Aha. Umeti yarania. Ayumo compassion wanguma. Ayumo compassion wanguma. Barabo agwa de chatiri. Otuanu. Agwani ya barabo de chatiri otuanu. Ole mo papa wanjani. Aha. Ayabo ye jaso. Aha. Program da ye te gwasola. Program ni ma te gwasola. Aha. Ayabo ye jaso anga.
And adrade mama mo ewurara won drade ngrama won drade ngrama atofo krengen ne mamma na atofo ne ayabuko Africa atofo tinabu dayene wa dayene I am one of my players in Israel. We got Ojiji High Hill. So,